Pamiarsa yadiastun pemargi vaksinasi rabies rajak kemargiang, nanging pewohan kasus baru mualing limba. Rau mangkin kasus rabies ring asu keramene kepanggih ring pemecutan. Kanto semangkin kasus rabies sampun lulas ukut asu, ring galah ungkuran kepanggihin ring widangan setre Badung pemecutan tanggal 13 Agustus sane lintang. Kepala UPTD Puskeswan Dinas Pertanian Kota Denpasar Dr. Hewan Ketut Ayu Medianti Mausang kantos mangkin kasus asu positif rabies ring Denpasar wenten 13 kasus. Anutin data saking Dinas Pertanian Denpasar, kasus asu positif rabies wedar ring Padang Sambian Klod antuk tikang kasus, Kelurahan Kesiman siki kasus, Raris ring Kelurahan Penati siki kasus, Kesiman Ketalangu siki kasus, Sumerta Kaja siki kasus, Pemecutan Kaja siki kasus, Padang Sambian Kaja siki kasus, miwah Kelurahan Pemecutan kalih kasus. Ngenenin indik kasus puniki, pai ketandane nincapang malih pemargi vaksinasi rabies, hewan penular rabies, utawi HPR. Pemargi nucap kaulengang ring wewidangan sani kepanggih wenten kasus asu rabies, rumasuk ring wates wewidangan. Asu sane sampun mevaksin kantos tanggal selai Agustus, wenten langkungan seket talian ukud saking estimasi populasi ulung dase talian ukud. Asa punika taler, Kadis Pertanian Kota Denpasar Ana Agung Gede Bayu Bramasta Mausang, pai ketandane pacang saya nincapang wilangan vaksinasi ring sajroning nambakin panglalah kasus rabies. Vaksinasi door to door kantun rajak memargi. Kening wenten krama sane madue asu durung mevaksin, mangdane side ngubungang Dinas Pertanian. Asu positif rabies langsung kaeliminasi mangda nenten mausana kaon ring tengahing krama tur ngelah lahin asu sane lianan. Asmara Putra, Bali Pos.